Ladies and gentlemen, this is the grand opening program for the Pasko sa Sugbo 2011. They on the flock now, they on the jock now. Stop eating meat, but somehow they on the cock now. They on our block now, they got no cool, but they got they top Are down. you ready for tonight's event? Sure mo? Sure na gyud? Ready, ready? Hello? Ha, kusog. Again. Hello? Okay. Ha, di ba natin? Emotion. That's what I like about Cebuanos. This evening, the opening and grand launching of Pasko sa Sugbo 2011. We are so privileged to witness one of the highlights of tonight's event, the lighting of our Christmas tree. So mutan-aw ta ditong dapita unya, nga i-feel nato nga muratag na kurintihan. This Pasko sa Sugbo was first conceptualized by a former councilor, a former vice mayor, an idol at that, and now our dashing mayor, Honorable Michael Rama. A round of applause for him. All right, very good. And tonight we are gathered to celebrate the annual citywide Pasko sa Sugbo celebration that will enliven, buhiyon, hantod sa kinatumian sa atong mga kuyamoy, the atmosphere in our beloved city during this Yuletide season. And may I remind everyone, this is gonna be today up until December 30. So ready na mo. The spirit of Christmas would always start from the willingness to serve and the willingness to share. That's what my parents remind me. Kanunay yun na. And at this juncture, may I call on the very energetic, di ba, bongga, City Councilor and Chairman for Cebu Youth Development Commission, Honorable Cecilio M. Andales. A round of applause for him. Okay, kanatong tanan, maayong gabi. Maayong gabi. Now, this is the 15th year pag-celebrar ito sa Pasko sa Sugbo. Matupad ni Mayor Mike Rama, it started at Parian, Barangay Parian. Then, 5 years after, ni-move na nga ni sa Puente Osmeña. So, mauna ni ang ato yung dakong tulabanon, Pasko sa Sugbo. Pasko ni sa mga laing Pasko sa Pirama, sa Colon, sa Carbon, mauna ni amahan gyud sa mga Pasko. For the whole December, month of December, andita kada gabi din sa Pasko sa Sugbo, kay pakita na to, ipa-showcase na to ang atong mga talento sa atong mga patanon sa mga kolehiyo, universidad o sa colleges din sa siyudad sa Sugbo. Kada gabi libre ni, way bayad. Kunya, i-highlight naman itong Tiffany nga usa sa mga importanteng event karon nga pasiga na to ining gigantic natong Christmas tree. Okay, 120 feet. Okay? Unya, naasa tayo fireworks after that. Okay? Unya, nagpalibot na to din sa Puente Osmeña, nakita mo, daghang kay mga parol. Kaya doon na sa tayo parol contest. Okay? Unya, makita sa niyo karong gabi una, ang ato mga candidates sa Miss Cebu City. Mga gwapa ni sila, mga tagas kayo height, no? So, for in behalf sa opisina sa itong Mayor Mike Rama, the Vice Mayor Augustus Yang, the entire members of the 12 Sangguniang Panglungsod, we welcome you in tonight's affair, Pasko sa Sugbo launching. Daghang salamat.